Hai manaze ting choma I zaiklum I awang riame na mai kana kyu zikreu zikna ting kum chana jang kai jam nyu sumai ting chwa kidere insa paulia ga radli Manipur gu former Chief Minister N. Biren Singh ne Manipur gu Chief Minister tabam pung begine resign te luze Manipur gu Chief Minister ka chiba hangge pe blam gene ko kim gu babo organization ge psuite me spokesperson Anji Lun kipgen ne saje Manipur ge Chief Minister ka chiba hangge klangai dai lus duma du ga chambe ngale Manipur ge a president rule ngora kole ze ka tedli ze president rule Manipur ge kar hangge ki ze demand tedli ze sali Zaina North East State Assam Police Spy me benai National Investigation Agency NIA menah role je operation te begina ting kum chama je ngkaji ket kom ge Indian Army spy mgogari Manipur ge kang gi bige kak zo me minahang ket hanam kyang na je nimdle je ka chedle nimni be pe hanam kyang na je People Liberation Army PLA kyang na gena koli je ka chuli zai pachu Hozai district gena nimdle je sali zaiting kum chama je ngkaji ket kru ke huji kru je ka chu mai Manipur chura Chanpur district ge hanam kyangna spy merabmene Indian Army spy magu gari impui kigena chorum luze kangi bigena Colonel Vivlav Tripati benai pikibo me zene riflesman mina hamadai match po mai get saidi dele zaga dele zaichi Indian Army spy magu gari kangi bige kakzaw me Manipur gena hanam kyangna spy me mina hangkre me chige kakzaw le zaga le zaichuna investigation judu lutazela release sali Zane plui I begine district council elections bamchil rahangya zaidisi I begine bamchil rahangya haram rai kakle be pet be bamge Meghalaya banai Assam me kagge wang rabekna kyu zikre uze matai mai de zane video conference bamgule izega chedule zaitike video conference bamze meeting haro bam rabza bisi hindi teita te mira behangge na le izega chedule block 1 West Jetia Hill Meghalaya ge banai Assam Karbi Anglong district ge ze Zaina Nagaland Chief Minister Nifiru ne Nagaland Board of School Education NBSE kangene Nagaland ge hanai kum tingkum changna jeng kaizem nyegu class crew HSLC banai class crew je kana HSSLC gu exam karab mele ne perige recha gai bisam pe changai dele je ka chedule Zaina Nagaland ge class crew je kana HSSLC gu exam an janai kana ke hiji crew je ke dam mai ge te chudle je achu zai class crew HSLC gu exam je na mai kana ke zikre zikna sumai gete chugudle izaka chuli zaina Nagaland ge class krego exam kai rameli sina me chang kai jega chumja haina je hangrak surug jisna me lamuile izaka chudle izai chporoge main examination go candidate meje chang kai jikna ha chumje hangkre mele je chu je compartmental go candidate meje high school je hang ringeu je sna mele izaka chudle je class krego jikna go exam kai ramis du chang krego je sna je ha ke je hangrak school je madai me candidate Melale Zagatudli, Zaitpo Rogane, compartmental examination, Karabze, Haimuse, Hangadaize Surugme, Lamuile Zagatudli, Zatankroses Naze, Haikaze, Hangrak Squeeze Madaime candidates, class Krosik Nagu, exam Karame, Bambrogene, Art Shrimgene, exam Karame, Tankrosik Naze, Hamadaize Tum, Commerce Gene, Tankeze, Hankaize Surug, Zene Science Gene, Tantum Zahanaze, Hankroses Quimele Zagatudli. Zane Manipur gudu hanai kum ting kum chana jang kaizem new class kreuzi ket gu examination banai class kreuzi kana higher secondary examination ting kum chana jang kaizem new gu wang rabe kana kyu ji kreuzis na mai design kai chu gu dele ja chu dele je kana kyu ji kaizes rong mai design kai loi dai gu le je ka chu dele zai Manipur ge class kreuzi ket banai class kreuzi kana gu exam bam rap sigina exam bam ting ge ma de ka klebe pet be timak je blui ibigina exam je bam Sil Hangge Imphal West Go District Commissioner Nating Kum Chama Jang Kaije Kachum BNSS Hingde Kachukbe under Section 163 Kaira Hangge Kamke Waidele Izaka Chedele
Zene Jammu and Kashmir Agnurgen Znai Dam Maige Indian Army Spy Mrem Mehnam Kyangna Spy Mremze Peuze Operation Bam Cham Mige Tebige Pren Chibe IED Bomb Kaigai Bibe Pokpet Bigine Indian Army Spy Minahangna Chaidi Delay Zagatuli. Zane North State Assam ge academic ting kum chama jang kai jem nyu banai kai je sro ge pemite magje antane textbook pe rahangge school le siki ge jonai dam mai ge Assam go education minister Ranoch pe gu banai Assam state textbook production and publication corporation gu chairman pe Debananda Hazarika ne let pet betate go ding le jaga chudli Zane Assam go government kangene pemite magje antane le si textbook ngo rabe aipo free textbook scheme kangane nekpet kai be free textbook ze krol ko chumze lakhadai ze keze changrek snaze de se ze hem nyuze rek se ze ket nekpet kai de le ze ka chudle hakwo kreuses kui medium kui hangya aigene ki gi be ngora be lesina me lagring nyuze kana ze changrek kui ze ket ze hasna ze hangsna me la le ze ka chudle ke a class gene chu ze class kreuze kana rek ka changbe pansa district gram ge aipo be free textbook ze ze kana kachum changge ngau chu gudle ze ka chuli Zan Uttar Pradesh Prayagraj ge Hindu mugu hingi mahakum kahangi babam gene halet wangka gadai mugu gari poine minibus benai truck Madhya Pradesh Jabalpur gen znai damai ge gi hedauze accident te bigine chimahakum teluze wangka gadai me mina hangsna passenger me babam gene chaidi dele ze ka chudile ze chige mina hangsna mahakum Uttar Pradesh Prayagraj ge teluze wangka gadai me chaidi me passenger mina hangs nam ze Andhra Pradesh halet wangka gadai ko le ze ka chudile kaklebe pet bizen znai damai ting chu nche diset pi higile ze sali Zai Bollywood gu film Sanam Teri Kasam ting kum chama za kreuses ru kum ge release te di be nai kum te ti be kna ke hazis na mai ge release te ka dai de le ze ka te le ting kum chama za kreuses ru kum ge release te be mai opening day ge kacharang kang ngo be za po film ge ne 1.2 crore ngo le ze che zai lifetime gu collection ting ta ge 9.11 crore re ru ne ngo le ze ka te le ka ne nai kum release te ka dai be mai opening day ge a 4.25 crore ngolei ja che za hazik na nagene ngo chang di be charang khang za release to the lubchang 9.75 crore ngo chang de le ja sali The United States kede go president ka chibe pe Donald Trump ne India am the United States kede ge ncha jep si hindi ma bigene pa me lame inga me be piluze lang to beta te bugum za United Kingdom UK kede ge du UK go government ne UK kede ge India me pe si hindi ma bigene ma te biki restaurant let be lame ga me be piluze nam je kam to rahange ta te chu ze la de le ze ka chuli Zane Nagaland Prin District Mbau Pungchi Kloge Pakanabe the second Sudlung Ndren Inter Village Volleyball Tournament Mpe Migumi Bana Peize kan tabe bam Mbau Pungchi Village Ground ge wong rabe kana ke zi ngkaize mnyugene ngkaize snaria ge let kaidai gudule ze ka chudule tige to hingo rabze champion ge kacharang kang changhim ru Pakanabe runner up ge changkai semi finalist hang changmahang ge team ket ge changkai pegule za individual prizes dulula muile tige best spiker banai best setter hangya ngoli registration ja team ke ga changna jane registration ja ong back na ke jing ka jem dai gin cha sruk ra ka changbe let ko le je ka chudile organize to ga me bo je mbo pungchi youth organization jane sponsor to ga bize I had to rene sponsor to ga dile je ka chudile mbo pungchi go village council chairman ne patau ka nang me bam jaina phone to ga hangya 936 2936 595 magzaine du 9233 226597 iPhone number ge nang ni call te ga do dile jaka chube chi changai dile again tara hangge I Prin district longge klobam lena wang do dile je sali kadai rein sa pin do ta je bam ra hangge channel subscribe te lo zainang nuwang changba bam zaina like to ga lo zainang se lu be page nang kang mandu se ra hangge share to ga lo bi guys zain kinga nim le ne je to dile hai mana zaklum